sisiphethe ezokunyakazisa ulapha ekhaya. Umshado Unzima, Lina Spear, Mr Magic. Kwenzakalani mawu? Hey, kunzima. Omthandi. Awuna njalo nje. Awushukila wole ntati. Maruwenzanga ndati manomdala ungaka. Why wenza kanje? Awu man. Ntati sefuteke abantu nakuthathi bajo. Okay, why uma angalalila? Ma. Umkwesezi wakho. Ukuhlangana nisebenzele uri ngizateke la arwana lena abutekulela kama nikarobala kamo. Gona re itekela tsa rona ke dimano. Mini kama Miriam Malema ngiqhamuka eThirela lapho ngizalwa khona ngizalwa kwaSikhosana ngihlala naye ubaba Malema sahlangana eThirela wangishada sezwana sahlala la ezone 6 hayi nabeke emuhle engichama engizwisisa kahle sizwana siphila kamnandi into bengithanda ngaye beke ngiphethe kahle engisupport engenza lento enye nenye engiyifunayo ngesikhathi leso engisifunayo hola chincha kana kweyantsitsa madi tokufele atselana anti utlwana le ausi onu nane ke le domo nikusatsebe nikusoba utlwana ufihlela le kajiko le ayi la nkusa bohloko bana le ona jwano le high blood yak ups and down le bana ba tshwere hampe hoba le ntate hona jwano ha qoqile bona ha tswa mosebetsi o ya ka Ekamereni straight ska makoti ntwe nka bona e tsalang entle ho yena ha ka khutlela ha hae a dula ha hae ska mme ntate le bana a hodise bana ba hae hantle ne ke batla ntate Sibia hore a ntate a khutle a ntshware hantle ska le bana ba tshware hantle ska ntate le a tshware le ditloholo tsa hae hantle a ona ntho a etsang entle e ka re le nna ke tla bona le diraka ke tsane di wile ha khone di lokisa le dipompo ke tsane di a dutla ha khone reka le pompo e ya 5 ranta e ya plastic nna pela ka idula ile bohloko ka mehlane matsatsi ha ke nahana yena mo a dulang teng ho hotle mo hae ha hotle ke monna wa ka wa pele ga etsa bana ba 4 nna le yena kajiko o nkhalla matsoho Sanibona ma njani sipone njani ngiyaphila mo angiphile awukhawule isandla sakho ngisibambe nje ngiyaphila kama angiphile ngiyabonga ngithanda kuma isigqoko akufanele ukuthi ngingahloniphi ungahlala phansi mo Mama Lima uma undodana yakho le umzukulu okay mawami ungibizile wathi ngibe khona so Moja Love Unzima umshado kwenzakalani mawami hey kunzima obaba khona manje akasangiphathi kahle usiyahamba ulala entweni emzini eminye akasalala endlini iqale nini lento mawami 2015 yeah senishada iminyaka sine 40 years 40 years yeah and then yini emenza ukuthi alale ngaphandle ma hayi angazi benthanana kahle ngela problem uyazondla ingane akazondli uthi indaba kuthi khona manje ne bekeluke isondla khona manje angithinga indaba yento 350 ka 350 sehlala sibabili nento nelasibhono okay laba abanye bahlala emizini yabo athi nge 350 le sizondle thina mina 350 nizondle nini yeah kanjani mongo 350 angazi ngoba nyamtshela ukuthi ne 350 ayithengi nempuphu ayithengi neshukela ayithengi nento incane but kuze kuqantla masibuyela kuze kuqala indaba yokuthi khona umuntu ongaphandle uyamazi ufuna a second wife ufuna isithembu
uthini mawami? Hayi akakangitsheli. Akakutsheli? Yebo. So uhambe ahlala nalo muntu lo? Yebo. Umthengela izinto ngale? Engizasho njalo ngoba udla lapho. Angezi kuwena? Yebo. Akavakasha azofika kuwena? Uma ezothekela ngakusasa. Ama off wakhe uspenda lapha ama off wakhe. Okay. Usamthanda ma? Yebo ngiyamthanda. Noma enza kanje? Yebo. Mangiyakuyena ngokukhuluma nawe ufuna ngithini mawo? Akhalinya lokuthi ahlale endlini, ahlale nabantwana bakhe, nezizukulu zakhe nami futhi. But mawucabanga uphindela back yini emenza ukuthi aze abe ne relationship is because mhlambe ukhonto wrong wayenzayo or nacabana kwenzakalani? Ay mina angazi ngoba lo sisi lo uthandana naye inyanga. Kusho ukuthi kudala beloku bezwana maka mina ngingaboni. Okay. Kanti khona bazaqhubeka. Lenyanga wena uyazi wakwayibona? Yebo. Beniya kuyona nobaba noma bengayi? Besiloko siya ukuthi bebethelelana istokfele. Uzothi umuntu obukela uhlelo athi Linda yini umama Malema angakwazi ukuthi ahambe ayokhuluma nenyanga athi una nyanga bengiza lapha nomyeni wami mara wena usumthathile? Ngisaba ukuthi mhlawumbe uzangishaya angilwise. Ngoba ngishaya noma akushaya ngomuthi. Mhlawumbe mama Malema ubaba ngoba kunalezi inkinga ekhona zokukondla nokukuthanda khona umunye umama mhlawumbe ayikho violent akathethi akafuna ukukushaya ayikho into enjengaleyo. Akangishaya. Uyakhuluma ikhuluma akabuse emotional mhlawumbe ngokukhuluma. Aqala beke uma ephuzile beke kuthi uza ngempi. Uza ngempi? Yebo. Uyaphuza namanje? Yebo uyaphuza yena. Okay, but impi siphelile manje? Iphelile ngoba angisakhulumi naye. Ngimbheka nje. Okay. Ma, asambe sobona ubaba. Yebo. Unzima umshado, unzima umshado ngiyafika ezilinda sibe ngibona ukuthi uhamba kanjani. Noluza udaba lika ma, kodwa libalekile manje ukuthi sithole ukuthi ubaba yena uthini ngothando lwabo. Ake sekubona ubaba uthi yena uthini. Ma, asambeni. Sokhuluma nobaba. Okay. Thank you. Yeah. Anka just story sesithi sakho. Bale batsama ba nsheka rantu ne? Yeah. Bana bana ka rena. Beya ko kae? Alunya leso June 7. Okay. Inyalo nile. Mabrat, wamthanda ma? Ona jwale. Ake ngitshente tsotsa kutanka na kwa ka pele ntate ke tsogona bisana le. All right, bro. Yeah. Linda, spare much love. Unzima umshado. Yeah, ngicela ukukhuluma nabo. Singangena endlini. Noma ngaphandle. Khona baba ngithi. Ngithi. Baba le ekhaya. Cela yena. Cela luba. Sangikhuluma kubaba like lapha phandle. Akangikhentathe. Okay, all right. Sisuka kumoja love baba. Unzima umshado. Umama unkosazi wakho umama Malema uthi awumondli. Uhlala nentombi. Udabela ekhaya abadla imali ka 350. Why? Abathi uthi abadla imali ka 350 rands leka government. Ndathekela ke Aribuwe baba, why wena umama wakho unkosazi wakho ungafuni kumondla? And uhlala nenyanga. Umondla kwethu ntate. Busu. Ngikhuluma isiZulu mina. Nawe ubo sisuthu. Mina ngizokhuluma isiZulu baba. Wena uhlala nentombi eyinyanga and umama uyayazi and wena ufuna ukubone ubanikeza ukudla kanjani? Indoda yenza kanjani into enjengale? Ntate. Aribu. Ke khona gore ke la jwa ke na le chelete ne. Ha ke na chelete ke na bokgoni ke le ka re kopane le bona re kgonetsa eng. Okay. Ba tlatse chelete ya 350 ke ba tlatse. Ke ntho ke le ka e ba ba re bone kgonetsa ntho chelete e le ka ne bona. Ke le lena ke shota tshentse ke uhlala kanjani nentombi usho inkosazi wakho le ekhaya? Ntombi efini papa? Lene inyanga. Ntate ke dile lenyanga ke dula batho. Ke dula ko kae? Awudula mo? Ke dula mo ne ke dula. No, uhlala lenyanga.
Aribuwe uhlala kuphi? Ngidula mona mthatha ngidula ke bona haka ke mo. Mara why ifamily yakho ungenikeza indaba uthi indle ifamily yakho? Umdala umngaka, uyindoda endala ngaka, awukwazi ukunikeza ifamily yakho ukudla. Aribuwe ndade kinga wena. Ngidijwe ke nna ka Na indoda yakho ikhuluma same thing. ngidijwe ka difepa mo ka tšhelete ya ka ya keretšhe mo ke sebetsang teng Jona na ke bona ntse sa o tloka le nene tshwasa ka gale o tloa gale na o the time o tlolela mosebetsi o bua ka molomo wa gore nako e tlo fitlha ya gore o seka reka dijo ka tlong ka moo a tsa papa ntšhona ke story se stele se tadile gale hampe Yeah. ntšhela tsanga pepe ntšho hanka jotsa story se se tsa flo bana ba tsama ba itse ka ranto ne Yeah. bana bana ka rena Be go kae? alo nyalo so zone 7 Okay. nyalo le le My brother, wa mthando ma. bona jalo a jalo tshentse tsa tanka na kwa ka pele ntate ke tlogona bisana le Amthandi. a ona jalo tsheng a o ntshukile o le ntate tshentse le tsena ntse bona le jalo ntse di etsa hange Mara wo kae wo inyanga ikuphi? Lenyanga le. ntate mmene ke me a Uphi wo kae? Mina angiba uwaka niti ndade amwakhuluma manga. Sikhuluqinisa. Njengendoda. bona ke me a nthusa How can you tell ingane ingane wabaleki ke araba mang ke tlola manjela ke ngwana ko nang ke mele tselwana le ke mele mina ngiyarespect ne ezindoda yeah ngiyarespect moja love kunzima umshado unkosazi yakho ibalele mina ikhuluma nami linda sibiya ngicela ungisize yeah linda sibiya yeah sure wena why you not taking care of your family mara wenzanga ndati manomdala ungaka why wenza kanje atse ke buletsa ntse taba tsore bona bala ba stress ba ntse ka ranti wakutsesa yeah wakushela endlini yeah ulo ntse ke di wona msado ke ke ngasa bulela e ha mara wena ubatshela ukuthi wena abasebenzi u350 kanjani ba ya tribute ke tsena ke hlisa tse ka baka la intact a ke re bela ke re kopanele tšhelete ba lena ke setsa ke na tlhoko tsa ka ke re yeah but ngifuna ukubuza ulumama lo inyanga Whatsamela? icheri yakho Ndali cherry man. Ugoga. Taba tsori ke cherry kapa ke ing ke tina no. Unglisile. Ukshaya korobela ndena uboni manje. Yeah, ukshaya korobela. That is why you don't even take care of your family. No. Kwamxoshela why uqosha ingane zakho le family? Yanixoshela ekhaya. Usiqoshile angihlale ekhaya mina ngihlala esontweni la. Uhlala esontweni? Why uqoshile? Tete ha ka mxoshela taba ngwana na le mathile khotshela tsa story se ba bitse tsa half. Gela ke mase. Okay, boy, alibuke ke. What's the benefit? Hona jole tse. Ne taba tsa ke tadikisa o tlhoka taba tsa bana na go ntse ne ya tadikisa. A ke re foka yena na le mele na tlogone. Yeah, uyazuma but yena ungitshelile ngawe wena aphuma endlini hamba enyangeni yakho because inyanga yazuma and 2 ubajoza kuba bona bathe abasebenzi 350 ka ujwanga 350 uthekile ka ibuwa EY ekile ka ibuwa tazor utela kokarike ene ke le tlatse chetenyona le 350 no uhlala esontweni ha ke tsebula ka la tsetse ke le kreke Ke ba ke dula go tlhong go fitla ke mo feta mo ke tsa wetsa e monna yinda ba sa tsebuleng ka twaka one tlatse esontweni ba no sa tsebuleng ka twaka why one unkipela endlini unkipela untoshile la endlini athinyeze umkhukhu wami nomkhukhu lo bezikulo Yabona ubula ekhaya yeah ari iyala ngeze into zami wangicosha ngithi ngumntwana omfana ngeze into zami ngithi wangicosha ngamaphoyisa abangani bakhe abamaphoyisa wangicosha ngamaphoyisa mawami nangubaba uyayiphika yonke le nto uthi ayikho yonke le nto aribo interview papa yari uthona baba yikho indaba yokukhona lo uthanda na honorary jail hayi mntata mthasi tshela ke mene ntse ke setsile yena hamme yona ana ansile alisiyo ke setse ke okay ma uthi amshiya le ndlela atamazenje la zo shabe le bona ba tsiba bana ba motse ke bana ha le sibili nantsho uzamile oba nomsuta ke unosaka ke dijo nomsuta unosaka ke dijo khalo sa sebetse ba edene ba ma tshente tsa di felletse Everton ne kana le tšhelete o na le tšhelete ore after 5 years o investile ka tšhelete investment ke jutsa wena tšhelete ne ke mametse o jeta o bua le mme o ke mametse nna ke ga o bua tsebedi ya mametse two things before akhulumela two things why uthi abasebenzi 350 ungabagayi kuhle ha ke re basebenzi 350 ke tšhelete ya 350 sa bona ke tla ba tlatsa ba khona reka dijo ke ntse engentsa ushilo and 350 akusimali yokuyenza uzowenza ngo350 imali ama cosmetics sure and then why as a man indoda ifuna yondle no boy masikhulumeni step by step indoda ifuna yondle how can you tell uma uthi hayi wena sebenzisana i350 king 350
Ema cosmetics. Wamandate man. Wenzani man baba. Okay, number 2, uphile umuntu wenyanga la khuluma ngayo. Uthi akekho lo teacher. Akana teacher. Udula mo. Kena mo phehela, kena mo hlatswetsang. Udula mo o kata lentlo ya mono. Ha ne wa mono ha le siko. O sala mono. Mara hai ha ona motho a salang. What are you teaching your kids? Uthini kumadoda la? Ufuna aba amadoda kanjani? Ufuna benze the same abuse oyenza before? No. But what are you teaching them? Barutang. Hakibathi bethentsho. Ubafundzani bo? Ata problema ke ntete ke eng hana jwa tsheko jwetse. Bona ka bona. Mena na ka bena. Butle pe rwa tsa tsetso nkolo makela ka mora. Ke ntse tswa kamera ka jwa. Ase tswa kamera. Asibona. Noma ushilo ngina uthi vele ukuthi unjani. La ekhaya. Asibone. Ma, why Ekamereni living Japan? And then me ulang ko pala sir, ubata charity mo ko charity. Why amapole? Nangala ngapha, yanola ngapha. Oh, ulala ngale wena. Ulala ngapha. Mara yena why ba ngamcleaneli camera like? Uyalikhiya. Tori charity, haba batang twing something by batlambo. You know babata something kam. Ba khona ubula ka chipa mono. Tebo ko kae? Tebo. Ba khona ubula ka chipa. Jole Idla o tebo. How? But mara ba bona why wenza kanje ushiya kanje? Ntate, na ke ke na ba ka ja thowe. And ya ku bona le tsheng. Kam nna ha ke mo haba tsa charity chiko. Ha so go go phetsa te ko kopa go no le ke ka mo. Makia. And this is Amarantanda. This is sepa. Hage ke se sepa. Ona re tekela tsa rona ke di mona. A jole na ntleke. What's happening? Why Ekamereni living like that? Dia na te ke ka mo phetsa ko mo ke ka mo. Okay. You mangenda wa. We are key. Why a key? I get it, we are key. How one? That take it like a tobacco like a camera and the Hono Buddha. One of my children of Yamoto Wabula, who like a cheap ammo. How one of why you key? Since you get that, you would wipe what you are key. One of Halik eliminated. What would him say? What happened when I was here? When I said what happened? But we're here. Mar Juan that when Uno were here, Unalimsa do a how. Montum, and Lukira, Ufira. Ah, woman. That's the same thing. Okay, why ma Angalala? Because as well. Who can have 700 that take it as a run and up to the Kaman Carovalacam? Okay, problem. Okay, problem one. Okay. Ile umbano wako. Amadode nakula. What are you teaching them? Mafunzani. What are you saying? What are you teaching your kids? Utini madoda la. Ufuna aba madoda njani? Ufuna benze the same abuse oyenza before. No. But what are you teaching them? Barutang. Hakibathi bethentsho. Ubafunzani bo. If a father, head of the house, ukwala myako we uyavala la and umsado wa haho ulala kwenye ikamera wena ula and akungcolile la and your sons bafunda this guy utula mo kwerking and then wena unandaba wena mina ngifunda nikwena mina ulathola enkathu jarting ulathola eng ha hlale sema baka wa tshetse mo ulathola eng ana mthetsa tsingwana na ulathola eng ana tsetsa tsele friend tsa uma ivalile la akafuna ngene ukhela for singangeni oba uyaklinelwa leya ahlala khona la enzelwa khona ukudla enyangeni yakhe bamenzela everything ne so wena ubaba ngenikhulume nobaba uthi ekuse baba king kwenzakalani awazi ukukhuluma la udaribuwe time ngithuluke inkinga hakena ka tula topoti kena ka mo kena street ha o bua le
e ha go bua lena o jetsa re o kgathetse o senga go bua lena o senga go bua lena wa thowela o di batla dintho tsa hae hali off ha duli ka tlung Mari off ha duli ka tlung so ha khone thola chance go ke bueleng ha rena chance go ha rena conversation e lo reng ke ebusuku usiwu wena uhatitsi ekuseni uyathe wena uhamba uyosebenza when you are off how do you more before I go I want him to speak what do you want to tell your father I'm here before nagbata hagbali ube na di-abisa bata kutlwane ze family tema uwe es hele family yao hele bana ba hao ntutse lo reng ke nga go tshware ka tsona shapo di bue like o ska ikwalla ka tsona le mo le gona re sa etseng a teteng re tlo jwetsa ha o sa etse hantle tema la ntwe ba tlang go jwetsa yona like re tshware meeting re le family re gone o bua re shebisane ha man le mang o na le diphoso ke na le diphoso tsa ka o na le diphoso tsa o ha ona motho a setseng diphoso le fatsing le bibele ya tsho ere ya sinansi wait o yena motho na ha ke a utlwisisa mara utlwisisa ke amametsa mahanyane my brother ufuna ukuthini ba bona liya this is my change ukuthi do some bona liya thabela kana ke batla go fela Mdima be le wena o bontshe tsela o hlapholohe o ka dilla pala hao o ka te bana ba hao ka ditlolo tsa hao wena le mahanyane ntho mame ke ntho e ke kopang re bue a re bue o tloga re nna gale ke sa bue le wena o tloga ke le menyane o tloga gale ke sa bue le wena ke a leboga mme bona your husband o reng o beng Naska ke thabila ke bona ba Mojalavu ke tshepa gore bo tlo lokisa dintho engwe le engwe diphoso tsa rona kaofela ha ona motho a sena mphoso sure le wena ha o tswa mosebetsing o go o qoqele rona o iphe nako o go qoqele rona le ho se ke a tseba o vele o tatile mara mantsi buyana dula fatshe o bue le rona bona mme umsadi wa gago uthi noma yeah na ke tla bona ka fela seng individual le bona ntse ba ntshwempha ke le bona ntse ba sa ntshwempha mme ona le ntse sa dule ha wa tsamaya le bo weekend time o kae ha roba le bo hale ha o so ko tsa tsine ka khutla mona fika ke motse o tswa kae jwang ha tshabile ntse tsa matlong rena wa jo ha ke tla botla diksetsa ka no rona ke a we mamela